inkuru yabaye uburyo hakozwe ibirori mbere y'uko umukino utangira, uburyo Messi yasohotsemo asohokana na bahungu be batatu binjira mu kibuga, ariko kandi ukabona uburyo Messi afashwe n'amarangamutima kubera abafana bari bahari. Abantu bose bahita bavuga bati bishoboke ko Messi uyu ari umukino wa nyuma akiniye ikipe y'igihugu by'umwihariko kuri stade yabo, ashobora kutazongera gukinira mu rugo, agiye gusezera ku ikipe y'igihugu, kubera ko nyine ni umukino bisa n'ahari uwa nyuma bakiniye mu rugo. Basigaje umukino umwe muri iyi mikino ya CONMEBOL qualification gushaka iki gikombe cy'isi muri Amerika Latine cyangwa se Amerika y'Epfo. Bivuze ngo rero umukino bafite usigaye bazawukinira muri Equateur, bazaba bakina na Caicedo, hanyuma niba mara gukina na Equateur, indi mikino izabikurikiyeho hazaba wenda harimo imikino ya gishuti nayo bishoboka ko basohoka, ahubwo bukazisanga mu mikino y'igikombe cy'isi nyine ariyo akinye ya nyuma. Akimara gukina igikombe cy'isi birashoboka cyane ko Messi ari igikombe cy'isi cye cya nyuma, cyangwa se match bazasoreza mu gikombe cy'isi zaba ari ya nyuma muri Argentine, azahita asezera mu ikipe y'igihugu. Urumvikana imyaka agezemo, imbaraga abona nyine bikwiye ko yasezera, ariko n'ubundi yasezeye kubera ko wabonye ko na match irangiye asa n'uwarize, ameze nk'umuntu uri kuvuga bye bye ku bakunzi b'ikipe y'igihugu Argentine. Mu mukino we wa nyuma byari ibyishimo bikomeye cyane kuba yakinnye umukino we wa nyuma bari mu rugo agatsinda ibitego bibiri. Nyamara Messi bavuze bati uyu mugabo ntabwo arasaza kubera ko ibitego atsinda ni iby'abasore n'iby'abajene, ibitego atsinda utudupushinete atera. Nk'igitego cya mbere yarasigaranye abakinnyi babiri mu izamu, umuzamu we bamaze kumwirimina, yashaka kuwutera mu buryo busanzwe bakawubloka ntujyemo, ariko yawudashya akora agapushinete ku buryo abadefanseri bashidutse bari kubona agapira kidunda mu izamu. Bigaragara ko n'ubundi ni wa Messi wahoze atsinda ibitego by'abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru. Biragaragara ko ibitego mu kaguru ke biracyarimo, ibitego bibiri yatsinze nimugoroba, kandi mu buryo mu by'ukuri bukumvika ko ari umukinnyi waba gihari. Byanababaje bamwe mu bakinnyi ikipe y'igihugu Argentine bavuga bati Messi yakahagumye na nyuma y'igikombe cy'isi, nubwo wenda yaba atari umukinnyi ngenderwaho, ariko ari muri camp, ari muri vestiaire, kugira ngo nabo bakinnyi bato bari kuzamuka ba Mastantuono hari bagende biga bimwe mu Messi afite, bagira umwarimu. Gusa icyo uvuga nicyo baranavuga bati ku myaka Lionel Messi neyi umukonkera we cyane Cristiano Ronaldo afite, Messi yakabaye bamuhanga indi myaka ibiri yo gukina, niko babyifuzaga, ariko bisa nk'ari ibintu byari byateguwe, uburyo yazanye abana be baza kwinjira mu mukino. Amarira yari menshi kuri we ndetse n'abafana muri rusange. Ni buryo wabonaga abakinnyi bamukorera, kuko nko ku gitego cya Messi cya mbere Julian Alvarez yashoboraga kukitsindira amaze kwerimena, ahitamo kumukinisha ndetse no kuri Thiago Almada ku gitego yashoboraga kukitsindira. Abonaga ko nabo bifuza kumuherekeza. Imibare ni iyihe rero kuri Lionel Andres Messi muri iyo kipe y'igihugu ya Argentine kugeza magingo aya? Uyu ni umugabo umaze gukina imikino 193, yatsinze ibitego 114, atanga assist 58. Mu bitego yatsinze harimo hat-trick 10 akinira RB Celeste, ndetse ubwo n'uruhare rw'ibitego hafi 172. Yatwaye Copa America ebyiri, atwara igikombe cy'isi, atwara finalisma, yabaye man of the match mu gihe akina ikipe y'igihugu ya Argentine inshuro 47. Iyo ni imibare rero ya The Goat nk'uko bamwe bamwita, uvuga ati ni umukinnyi wa mbere ku isi, nubwo abari deba, ariko benshi baravuga ati Ballon d'Or afite ibyo yatwaye igikombe cy'isi yarasigaye. Yes, rero ngira ngo ni nacyo kintu cyari inkuru, kuko kunyagira Venezuela Ruth yabivuze neza, ntago ari inkuru, ntago yigeze inkuru rwose. Urumva kuri gusezerwaho nicyo kintu cyatumye byahise bipfuka. Inkuru zose zagombaga kuganirwaho nyine biha umwanya uhagije kuganira kuri Lionel Messi. Argentine ntizakumbura Lionel Messi ibe igomba kumukumbura, kubera ko uretse na Argentine n'isi ya football igomba kumukumbura. Twatangiye kumukumbura, abantu batangiye no kumukumbura kuva muri Amerika. Urareba ukabona nta Lionel Messi usigaye ku mugabane w'Uburayi, cyane wenda ko yanagendera rimwe na Cristiano nawe ajya muri Arabia Saudite. Ubushobozi bwa Messi n'ubuhanga bwe, ngira ngo kuzabona undi mu Messi nkawe biragoye. Abana bari kuzamuka ubu ngubu ubona ari abakinnyi beza, ariko akenshi bageze mu myaka 27, 28 basa naho bapfa cyangwa se bapfa. Hari abakinnyi benshi twagiye tubona bazamuka, umuntu akavuga ati cyakoze uyu nguyu ashaka kuzasimbura Messi cyangwa se akazasimbura Ronaldo, ariko nyuma yaho ukibaza aho bagiye bakazimira. Ubona ko aba bakinnyi bagize igihe gihagije cyo gukina, bakinnye imyaka myinshi mu by'ukuri. Abantu bavuga ko banafashijwe wenda
niyo discipline yo hanze y'ikibuga, ariko n'umubiri wabo warabafashije. Burya n'umubiri uragufasha, hari abakinnyi b'abahanga babayeho ariko ugasanga umubiri wabo ntubakundira. Ntabwo urugero nk'urwa Santi Cazorla, ngeri mu bakinnyi nabonye bari bazi umupira pe ku kirenge, ariko imvune yagize bikamubaga nk'inshuro nk'eshatu muri Cheville, birangira nyine avuye mu gihugu cy'Ubwongereza muri Arsenal. Ariko Messi na Cristiano ntabwo ari abakinnyi baranzwe n'imvune nk'izi ngizi z'ama ACL, kuno umukinnyi agenda akamara amezi 6 adakina ngo akagaruka nyuma. Ni ibintu byica abakinnyi cyane, ntabwo twakunze kubibona kuri bano bakinnyi ngo hazaga wenda uburyo bitwara, ibyo barya, inama bagirwa n'abafizio babo n'abaganga babo, byose kuruka bihagije. Discipline muri kariyeri yarabaherekeje, abagabo basaga nkaho bafite icyo bazi kandi bashaka. Ukirebye kugusangiriza Ballon d'Or imyaka yagiye icamo ari 10 irengaho bagisangira Ballon d'Or, uburyo bagiye bitwara, imibare yabo iravuga. Kuko ikintu rutavuze ku ikipe y'igihugu nka Argentine yo kumukumbira birumvikana. Argentine yari yaraherekejwe na Kizigenza Maradona batwara igikombe cy'isi, bategereje ko Lionel Messi azagira ikindi kiragano cya Argentine atwara bakagerageza gutwara icyo gikombe cy'isi. Iyo urebye rero aka kanya bafite amazina y'abana bato, Franco Mastantuono, ba Nico Paz tubona muri za Como, baracyari bato, ntiwavuga ngo batwemerera cyangwa se bari batwizeza ko bazayobora ikiragano wenda cya Argentine cyangwa se ari runaka uzakiyobora. Icyo mbona n'umutoza Lionel Scaloni afiteho teste na nyuma y'igikombe cy'isi ni ukumenya ngo noneho ni ubuhe buryo bw'imikinire bushya bwakinwa na Argentine kugira ngo ntekereza ko bizabaje collective kuruta uko bagendera kuri individuality. Uko by'abakinnyi bato barabafite bari kubakora, nabo ba Julian Alvarez bari ni bato, ba Xavier Lautaro Martinez wo muri Inter de Milan, barafite abo ba Franco Mastantuono, ba Thiago Almada, n'abakinnyi ubona na Nico Gonzalez bazacungirwa cyane kuri je collective guhuza umukino kugira ngo umutoza abyaze umusaruro kuruta uko ubu ngubu bavugaga ngo igitego cyabura ariko ufite Messi akakigutsindira, yagukorera ibitakora undi mukinnyi mu kibuga. Ikipe y'u Argentine ubwo ni ya mbere yamaze no kubona itike ifite amanota 38. Brazil nayo yabonye itike ku mwanya wa kabiri, yabare batsinze ibitego 3 nabo ku busa batsinda Chili, bakaba babonye itike nabo bafite amanota 28. Ibaze ko Argentine irusha Brazil amanota 10 yose, mu gihe Irigwe nayo imaranye iminsi itike bafite amanota 27 ku mwanya wa gatatu. Equateur, Colombia na Paraguay na amakipe nayo yabonye itike kubera ko bafata amakipe 6 ya mbere muri aya makipe 10. Hanyuma ikipe ya karindwi ariyo Venezuela ica muri match de barrage kugira ngo ikipe ya karindwi bahite bajya mu gikombe cy'isi. Paraguay yashimishije abantu cyane kubera ko bayirukaga mu gikombe cy'isi 2010, ndabyibuka bari bafite umugabo bita Rocky Santa Cruz. Ubwo rero barongeye baragarutse mu gikombe cy'isi, byamaze gusobanuka imikino isoza iri tsinda ryabo ni nkaho bizaba ari ukwishimisha cyangwa se ari match za gishuti kubera ko amakipe 6 yamenyekanye. Yamenyekanye. Reka dutumike ubundi tuze twinjire mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ikiramutse kihavuga.